Joint Action Committee for Two Lane Road, Nongstoin Ranikor, Ringkat Kaseng Bhalang Kabalatep Kum Kahinyotrap Aceh National Council, HNC, Menekasngi, Hapo Kajinglam Jung Samla Riki Solang, Presiden Kaseng HNC, Hakaju Kopor Kum Usong Konor Jung Teka Senjuk, La Penlong Jingalang Kabakarki Asor Nongstoin, Kum Sibenta Ban Pensyai Pai Kajingmi Kubor Kaboong Bay Kasurok na Nongstoin Cedu Ranikor, Originano da Kasurok Kabakhamrit Neka Intermediate Lane, Om Kasurok he ne tulen kumbaladap mang. Nakaliang jung samla Riki Solang Presiden ke HNC, Bad Zandi Merthong Sekretari ke JAC, hila ajing pensyaya kebayadai berkatai kamat, da kabaya turu baya katai kamat, nakaliang jung ke JAC keladap ban file da ke PIL hayeng bishar High Court. Bad ki kemilinti bakane ke kam kan long kebayaj bait kumbalamang da ke sorkar keme, nakabenta ke jing mentoy jung pajba jung kedong kethan. Tu ha kabadai bat kani ke jing mi kubor ha kakat nyo terik bat lai puai terik jung Disember. Tiga orang ba nakaliang jong sorkar katemu ban pentrai da ke intermediate lane ya kadeka surok Nongstoin wa kaji syarat dekor te ha bade bat nakaliang jongi ke JC ya mentahi ha bade jong kane ngin nempat kan thoi langin pediang dengan persya ha bade jong kane nomor ba haduk mentahi sansnam ngiladap ban ya pokot bagi file da ka PIL pokot te nakaliang jong ka Kajing bisa burun-burum kan saya ke jubab ha bade bajung kene te nakaliang jongi ya mentahi ngi sngau ba ngin kerpat ya ki pajba nong kersan jongi ba kimpat gimdai bandon ganu-ganu kajing sngau ha bade bajung kene kajing kubor rai ya isya bat ngi ke JC ya bat ngi ke JC bagin ya le mar haduk mentahi ngidang yakun ngi klempatkan randin ha bade bat kene kajing yakun ngin yakun haduk pokot bat katkum kene ka Kasiti bangi ladap banyo ba lembaga affidavit ba nakaliang jong ministry kelada ban file ha ka khat praterik jong November ar zakat khandai apo yung bisa buron-burom ba nakaliang jong ministry kelada ban IT pura sya ka sarkar jela ha bre bat kini ki arteli ki project kata kalong kandong stoin Nongstoin wa kaji bat wa kaji plang dulon Ranikor ha bre jong kini ka sarkar pedeng kalau dapat IT full package ya sarkar jelah ti ha bade bat kata kajing mik kubor bandong ban nakaliang jong sarkar jelah katmu ban pentrai dan intermediate lane ya menta ngin nempat dong ai nomor katkum kajing IT jong sarkar pedeng IT full package 2 lane sya sarkar jelah tinggal subanai kublai kerpang ru ya ki nong kersan jongi ki bala kersan rapa ha bade bat kene kajing yale jongi bat yo ya kani kasurok ka badai ka hok jong pajba kumba ngil sakhi bagi pajba kila ai ka jing kersan ka bapura lengba ki arteli ki herring ya ka bana kaleng ka sarkar jela kala tulu kala penlong ya ki ki herring tagalong akan ro bat haum dolun mau pat de kini ki arteli ki herring kila long ki bajok kilong ki baseso katkum ka jing tmu bat ka jing angdur jong sarkar Jika sarkar jelaru apa penlong ya kini ki arteli ki herring da ka jimmu ba lah tu ki ba ki kersan DM ya kadeka ya kini ki arteli ki surok ya kadeka surok tulin omdai ke intermediate lane mereka jimmu jong kan sarkar jela ban khot ya ki herring kadai ha ka bade bat tulin di ki ba baro jong kadeka than baro kila ai ka jing kersan pura ni kentujur ya sarkar Kompa kalayo beriang ya ke paket senampo ka Central Government Ministry of Road kadeban pentrai kumta mat kai ke jingsha kalong kebangi kwa kalong ba nakaliang jong sarkar kadeban burom ya ka kod pakam dai banang ya sakmat ka wedai bakani in up ya ka rai jong ko ka wedai bakani ka banta la ka kod kan ayangi ka kanu ka rai in beriang ya kata ka kod ka ya ka rai ka wedai bakani sro te ikmilti bagane ka jingele jongi aga nakabanta jongi pajpa ki bomdon ka sur ban kren ni kerman ba ka hoki kan ye aga banginyo e kan ka surok kumbang mu na du pastan nakabanta ka jingmentoy jong ka dong na than jimpar boy